vel sarkar pum khata in siam ma chon tur kan ni em pathian hian kan khovel tan hian enge moti du anei anilo mo chu thil ti theina ron chuak tur chu I hlavem kan malama thil lo thleng tur ma chon tur chuan engtin nge ilo in pu cha ve theyang chu zo na chan na chu kan han soi don ani Bible shilok na ti hai hongin ti program chu in lo tel a kan lom hle ani pathian hi aro pui in ti ve em nimin lama te sakol chin chia na lau tur kan ni lo zia kan en hova chu sakol chin chia na chu don po kan mamo lovani ani na taka chuan pathian hian ami te hi top na hun an ma chon theinan tharau thiang lim dong thei turin abwa sai me ka chu a chin chia na chu thuoi na le ur sun taka tong trai na mangin kan dong ve thei tuna ta chuan kan ril ru te top na hun athil thleng lam ngai to aturin lo bua saila atop na hun shilok na loin mun chho dan chu kan en ho don ani pathian in apostol Johana mangin thupuana ko shan le khotlang ro rel na in thlun zom le dan tur min shiloka chu a in tran to em chu hun chu kan tong tran ani mai lo mo chu zo na poimo tak chan na ngai thaturin kan ril ru te lo siam tharila zan in kan thu soi tur no chizuar te nu ti ani tong trayang kan pa du tak wanami voina hian I tharau thiang limin min chen chilla kalele kaka te nangin min ven sakla he thu poimo tak thang thar te mamo kan soina tura hian nangin min chen chilang che lalpa minom puila keima kaltlangin nangin thuron sayang che iswa mingin kadile amen Tanzania rama pastor pakhat chuan a member te chu Christian radio channel manga mi te ne na chanchin tha shil thin turin afuya moma miamba I chuan chu fuina chu aril ruwa vong rangin akalna apianga radio te reute chu akeng thina moma mambia hian an khwa a zuzor na dor bula hian ei chop huan anei ve a ni tin mai hian a huan a enkol pa chuan a radio chu asira da in atiring deuh thina chu zu dor ngak tu chuan a chunga tang chuan lo ngai thla in a thil hria te chu a beng ver zong takani a thil ngai thlak chuan a ril ru a khoi tlata chu radio channel chu an thu soite a hria chian deuh theinan ama radio chuan a zong ve ta a adora ron kal ho abuai pui pa chuan uluk dewin sermon Bible shilok na ti hai hongin ti te angai thathina anu a phei chuan ama chau chuan ngai thlak du lovin adora ni tina local thin zungol ve ho chuan ngai thlave in zo na te po an nei tan ta a anu dewa phei chuan an zawai chuan in lungrual takin zu in ho tur ni lovin sermon ngai thlaturin anin mukhom thin ani dor nei tu le ama rondor thin tu chuan an Bible le radio nen chuan chuzu dora chuan anin mukhom thina chungpa ho kalkhom chuan Adventist radio broadcast atanga Bible bel chana thu soi an ngai thla ka tang chuan thu tak an lo moveta a nisom ni zet ain dota an ngai thlak nu chuan chu dor nei tu le ama rondor thin tu mi somni te chuan Krista nungzui du in baptisma an chang ve ta ani chu hun lom avani te lul em baptisma an chan zo chuan chung mitlem te chuan an zu in na thin mun chu pathian biak na ina an siam ta a sabatinin pathian faka zaile pathian thu zir ho turin anin mukhom thina moma miamba I chuan ama kaltlanga pathian thilro pui tak ti a mu chu alom em maya pathian thu til ti te zia kan hria theina ro pui tak ani lovem ni zumun samun le nom chen na mun ni thin kha pathian biak na mun alo ni ta chu mai ani lo chu hmuna kal thin te chuan Bible thudik om chu anzon pha zuya thil har lutuk ani po in alang lawani thupan bu hian ko shan chini pathian biak na chini min ko mu a thupan bu chuan chumi pahni atang chuan
du thlang thein min da a tuilai rapa om thei anilo khovel to pa mi pa le meichia te ne na hian somna khautak a oma isuan du thlanna siam fel thoi turin min du a chu du thlanna chu thupuan zia ka meiche pani mangin kan siam thei ani meichia awar in thuam thupuan bung som pania kan mu Krista mothar emo ko shan dik emo alo entira Jeremia bung ni chang ruk kan en chuan zol nei chuan Zion fanu mel tha le no tak chu katibawang ti in kan mu a hemi changa Zion fanu tia asoi hi pathian mi te entir na ani hemia hian pathian chuan a ko shan chu meiche thiang lim nen ate khina efesi bunga kan en chuan isua chu ko shan ta na pasalrin om tak ani ti kan mu thupuan bung som pani kan en chuan meichia awara in thua min ko mu a amangai tak isua Krista laka chuan arin om ema zirtirna diklowin ati boy velo Krista mo emo he khovela a ko shan dik ti in emo asoyani thupuan bung som pasari kan en chuan meichedang sakol senlar chunga chuang kan mu a kan Bible chuan no chizuar te nu ati a amangai masak isua akalsana chu chuan ko shan kal sual entirani zanina kan zir chian tur chu he no chizuar te nu ti hi ani engwangin nge he tu pui hi apoimo em kan endon ani Bible ami ani chuan karing mai turani a Bible ne na ain rem lo ero chuan kan thlau thlangam mai turani khovel zong song po hian thon thu pho chop emo mishing zirtir na emo pomma sela pathian thuwa chau ding tlat tur kan ni keima ni chawa pom tur po ni ila kan kal zel turani thuthung thar ko shan pathian ko shan dik tak nuna chuan isua chu thupui berle poimo ber ani awangin thiang limna engma in apol boy lo chu alo eng chuaka aril ru le angai to na chu ama a oma amangai na chu tu ma hne na pek phal ani lo ani chuan engtika ma aphatsan lawang a engkim ani awangin Krista morin om ani tlat awangin chutiang ani lai chuan meichedang aron langve a awara in thuam nen chuan in persam takani thupuan bungsom pasari chang khat kan en chuan tin vantir ko pasari berbus pasari kengte zinga pakhat chuan mi bia a hote tuitam taka thu no chizuaro pui tak ne na chu ka enti rangche helaya lalte chuan ani chu an ngai thina leya omte po chu amingai chin na wine chuan shai ruin an om thin ati a hemi chang hian ko shan dik nilovin ko shan kal swal chanchin asoya chu no chizuar chuan a hmangai masa Krista akal sana wangin tuitam tak chunga athu ati hian enge entir Bible ve khan chan tirila thupuan bungsom pasari chang som panga tin ama vek chuan ka hena no chizuar thutna tui imu te kha mi te mi puite namte tongte anni hengte hi anni leilalte anin ngai pui thin te chu in ngai na chu enge ni in nei lova in koprem na uire na ani he ko shana hi chuan ko shan le khotlang ro rel na kha akal dun tlata ko shan dika ero chuan isua Krista nen chau inzom na an nei he no chizuar ko shan hi chuan athu nei na hi khovel lalte le ro rel tu te hne na tanga mu ani chu ko shan chuan ahmangai masa Krista akal sanawangin tuna chuan thu nei na vongnung turin Krista nen anin zom to lova khovel lama ake apen ta a achak na chu khovel lalte le ro rel tu te anni a mikal swal te chu uirenu mit lazong tak anni a asakol sen lar chunga chuan chuangin amoi na le theina mangin a thlem ta a chu ko shan kal swal chuan azir tirna dik lo ron pompui turin khovel ro rel tu te chu athu hnuaya ada a amingai na wine zirtirna diklo chu asem kwalta a khovel chu zirtirna diklovin atiruya mi makta duai tam tak chuan chu nawata Babylon wine chu inin bumin anomta thupuan bungsom pasari chang thum chuti chuan
ani chuan thlarawin thalera mikal puya tin pathian soichiat na manga khat lusari le kisom nei sakol sen tak chunga chuang meichia ka hmu a he ko shan kal phung dik lo hi pathian zirtir na kal ani a chu setanan alem manga abum na ani pathian chuan chiang takin laltele lalram sakol hne na vo khan na apek dan thu shilok na a atilanga pathian chuan an ngai to na te ti fi ma ngai sak turin ati a chu sakol chu no chizuar thanga chuan in oka no chizuar chuan khovel laltele rorel tu te ne na azirtir na dik lo the dar nan amangta a chu no chizuar chuan pathian danin a phal lo angin ko shan le sarkar chu a phuar khoma Jamison Furset and Brown Commentary Volume Palina Philippians to Revelation Pek zanga somkwa pathum a chuan heng Protestant thuziak tu te pahni te hian thupuan bungsom pasari chungchang thu chinchia tlak tak heti hian anziaka kaushan le sarkar hi pathian thil thlon pek hlut takan ni ti in mase sarkar ro rel na bolhlo tak ero sakol zirtin ang aniloisi kaushan chu no chizuar te nu ang alo ni taboka thupuan bungsom pasari changli kan en chuan chu meichia chuan puan senduk le senlar asina rangkachak le lungman tam le tuikep lungin a in cheya rangkachak do thilten ami ngai chin na thil bolhlo a khat akenga ti kan mu a in ngai to atlang te ang u engko shan shwai tu in nge senduk le senlar in bel cardinal te anni a senlar chu Good Friday le Palm Sunday ya te anin bela a senduk rong ero chu Pentecostal nia te Christmas thlen ma Sunday voilina a te Easter ma ni somli a an man thin Lent a te le mithi vuina a te an hathin pop thom no in bel ber chu khovel lallukhum to ho ain amoya lunglu le rangkachak a chei ni in pop lallukhum te phei chu aman soifia theilo khop atawani an hausak na te chu renlo takin an Catholic milemte siamnan an mangboka khovel mun sanga an Catholic mun te le mithiang lim te lim chu rangkachak tuikep lung te le lungman tam te a chei anni hemichina hian ichol lok te ang mimal taka ka shildu cheu chu kathu soi tur hi mi poisoi thei ani a tin mi chanchin ka soi renga te hian mimal indem na atel lawa ama ero chu shillok na thlen fam kim na ti chiang tu mai anni khoi kong po zo ila ti tak zeta thudik zong tu an karing tlatani chungmi te hne na chuan thudik hi puanzar ani in an lo zo mai thin ani tuna thu karon soi chho ho hi Roman Catholic zirtir na lam akoka chung zirtir na chu pathian thu kala zirtir na ani ti kan mu thei don ani thiante u thu shat nuam lo tak ma ni se thu tak in sha du awanga ron kal in ni karinga changli na chuan ikuta chuan rangkachak no thilten ami ngai chin na thil bolhlo a khat akenga soidan danga chuan he sa khwana diklo asen lar le sin du kha te kuta chuan rangkachak siam wain no a oma chu no atang chuan zirtir na diklo chuan khovel chu atibuain atiruya thupan bungsom pasiri changa kan en chuan achala chuan thuruk babylon khoro pui leya no chizwar te le thilten tenu tia ziak a oma ti in ain ziaka Bible chuan no chizuar mai nilovin nu po ani thu asoini chumi omzia chu fa te po ane nge don ti na ani Bible chau hian Roman Catholic ko shan hi nu angin asoilova anmani Catholic in rel bol dan shim hian ko shan zong nuwa ain chalbok ani September 2000 kan Vatican chuan thu chwa siamin ko shan zong te nu ti in alo in chal dei to a Paul dang te unaw ko shan anga anin soipo chu akhap saka chu chuan Vatican in ring tu dang te nen anin pum khat na tura ma alak to ati chiat thei don wangani unaw nu ti ni to lovin
fanute annita Cardinal Joseph Ratzinger Noya Pope Benedict Lonita chuan heti hian asoi engtik lai po a kan chian tur chu he Catholic ko ran thiang lim apostol te ko ran din hi unaw ko ran ni lovin ko ran zong te nu ani ti in Protestant ko ran sang te hi Catholic atanga lo chuak ni ma se anrin na dik lo then khat kentel an la neya chu ani ko ran zong te nu in afa te tia a ko thei na chan chu thian te u eng ko ran po lo ni ma ula pathian chuan thudik a shwai lu che u ani chu thil poimo per chu ani khongai na a khat ani awangin vokhan na mangin hun tlem te chau kan nei to ti min hria tir thin pathian chuan nam sang te le rindan sang nei te a ko mek zela annin an lo chang ve zel don ani India ram te han en ta ila an khopui bera pastor te le bishop te kalkhom ma a thu soi tura som kani a hen ko ran shwai tu ro pui tak te hian shilong na thudik anjong meka an local dan sa an kalpui zel don nge Bible angin an kal don ti thutluk na poimo tak an siam mek rengani Papua New Guinea ram te han en le ta ila an ram bial khat chawa Sunday ser pastor somruk pali le an chung te chuan Bible sabat thudikhi an poma baptisma changin 7-day Adventist ko shana an lo in pe a hetiang thil hi Papua New Guinea rama chau nilovin Uganda te Kenya te Philippines rama te le ko shan mun sang te po athleng mek renga mi te chu Babylon atangin anron chuak mek zela pathian chuan ko shan te milembiak na an lo zui to na atangin a ko chuaka achan chu pathianin an mani ta na arwa man sakle milembiak na hi ain kal tlat wangani pathian chuan ami te chu thudik lama a ko mek renga thian te u thuthum le thup pom nuam ringota in nga indu karing lo achan chu nuam sataka om hian bum na thanga tluk a ol sam wangani keima mi malbi ka chuan inhem na thunem ain thudik kashia du na hi alian zoka karindana chuan kabula inron zir na chan hi Bible thudik tlang taka in shiat du wanga karinga chu wangin i hanjir bel zel te ang Bible in shiat fia theilo Bible in shiat fia theilo Babylon ati hian enge asoitum ni kumzabi khatna hunlaya Babylon khwa kha thutlung lui bu in Babylon asoi kha ani to lo aboral to tuna kan Babylon soi hichu mu le khoi thei Babylon kha ani lo tharau lam Babylon akoka soidan danga chuan sa khwana kalphung pathian thudik zikluak zirtirna atanga kalsang tur entirna alo ni jok zirtirna diklo ko shan suak atanga lo lut ta chu Babylon zirtirna tia ako chu ani ko shan chuan chu zirtirna chu apompo ani thei pathian ero chuan apom ve don lo ti kan hriat atha johana bung som pasari chang som pasari ani chu thutakin ti thiang lim ro I thu chu thutakani ti thiang lim ti thumal hi enge asoitum a omzia chu anma ni la sangin ti na ani pathian chu ani ti hian ti kami te chu Babylon zirtir na diklo atang chuan pathian thudik zom turin ka kova thuthung lui hun tuile nu lok khan mishing te chuan pathian poisalovin athukal zongin ruahman na an siama in lian deuh babel in sang tia kan hriat lar Genesis bungsom pakhat chang kwa a kan hmu kha an sa a aming babel ti ani chan chu pathianin tong chi sang mangin buaina asiam saka chutia mishing ten van tong tur in chong sang an sak chuan pathian thutiam poisalovin an sa ti na ani he khovel hi tuile tin ati chele don to lo ti ringve du lovin chu wangin mishing thiam na mangin pathian fin khal antuma pathian ero chu fin khal thei ani si lo eng huna po mishing in pathian thu chu thutak lowa thak antum hian an thinlunga pathiana heldu na an lo nei sa wang ani thin he khovel hi
abuai reng na chan chu hel na wangani Luciferan wana helna acho chua atang khan kan chui thei ome Lucifera tuna setan anita chu pathian hmangai na hmanga rorel thina laka chuan a helta a fing takin pathian khan babel in sang an saklai khan tong sang sang mangtirin mipuida chu anin bethei talo ani anin hria thiam ton to lo awangin an hna te po chu cholsan alo nita a hei hi thilchin chhia tlak tak ni in ka hria anua babylon ko pui chu babel in sang an sakna hmuna tho khan din ani a babylon ti chu babel ti atanga la kani bubble omzia chu buaina ani si a bubbling ti omzia chu angai thatu te ta na hria thiam thei lo tonga tong ri siama mol taka tong emo tong na salutuk emo phun nuwa ti na ani thiante u hemi thu bubbling kan soilai mek hian thu beng ver tak soitel ka du'a iswa khan tu poimo tak min nu che a mathai bungruk chang sari kan en chuan tin intong train gentle te angin soinon mai su intong tamawangin hria in an ringani sakhwana chungchanga hian pathian kai hruaina aya mihring ngai dan an pomzo khi chuan buaina an lut thin chu ngai to na chu mihring ti buai tu mai ani si a chutia kaushan alo buai nuai to china chuan pathian pek thil ti theina chu an hlawa pathian thu ani na ang taka kan zirtir ero chuan a buai si lo pathian thu chu hriat fia ol sam takani thudik puanza na le buai nuai na kalphung hian in an lo na lian takanei Bible chuan Daniel bungli chang som thuma chuan lal chuan he babylon ro pui hi keima chakna nge ya lal chen na hmuna tan le karo puina moina tura ka siam chu anilovem ni ti in asoya tharau lam babylon hian mishing siam chop sa khwa entira chu mishing zirtir na le mishing ngai san zong zuzuya kalpui ani thin mishingin afin na atanga asiam chop sa khwa a oma sakho shwai tu fing tak ten pathian thu dik kal zonga thu soin pathian ko shan din kal zongin an che a iswa chuan mishingin pathian rong adu dan dana abol thin na atanga chuakin Bible anga kal turin min ko renga pathiana rin om turin min du'a ani chuan pathian thuarin om turin min khalngil adu bera he Christian adin sa khwana hi mishing siam chop anilawa achan chu ama iswa ngein adin ani si kolosa bung kha chang som pariat kan en chuan heti hian alo soyani ani chu taksa lu ani engkima chung nung ber alo ni theinan abul pui mithijinga ta piang ma sabera chu ani Krista hi ko shandika chuan ama sabera da ani a athu ber ani bok Krista wana omki ko shan chunga rorel tu om chun ani a thuthlung luya babylon ero khachuan khovel lammi hruai tua anei thung babylon ram lal thukam chuak reng khachu dan ani nga zela lal nebukadnezar kha atempula omin chumi mun atang chuan pathian angin ro warela athupe ka piang kha pathian atanga chuak anga ngai ani Krista chuan he tharau lam babylon lo chuak tur laka hian film kur turin min cha a tu ma pathian anga in chal laka an buai lo nan mishing thi theilo ai o a thu soi tur ni emo tharau lam babylon hruai tu ero chu alal thu thlenga tanga athu soi chu thu nei na le thil ti theina nei angin ain chala van pathian ang hialin ain ngayani he tharau lam babylon kan hria theina ol sam ber pakhat chu hruai tu mishing pathian ai o a thu soi thin pathian ang hiala in chal aneyani Thessalonica thon ni bung ni changlia chuan ani chuan pathiana anvu apiang le sakhwa zong dovin an chunga omtumin a in choi moyang chuti chuan pathian biak ina thu in pathian ang hialin a in tar chuakang Isaya bung somthum pasari chang sumruk o sipai ho telalpa Israel ho pathian cherup chunga thu a
nang hi nang chau hi leilung lua ramzong song pathian chu ini nang chuan leile van hi isiamani ani nataka chuan pathian anga puanwar sina rangkachak cherup kara thut chu pathian soichiat na ani apostol te hun lai po khan pop ro rel na lo than chho theina na zirtir na dik lo ko shan lo lu chu pola chuan muthiama ringlo mi te zirtir na chu ko shana lutin a intu ngeta Thessalonica thon ni bung ni chang saria Poland arong bol pui te hne na ti hian aziaka dan bo chiat na thuruk chuan tuna po athok mek ani si a nima sela lak bova a om ma lo chuan tuna hian a khap tu a om ma se hei Babylon sa khwa kalphunga apahni na chau ani Babylon hi thu thlung hlui hun atanga kan en chuan milem biak na lo chhuwa tan na ani thupan bung sarina a Babylon khoro pui chung chang thuk zo ka kan hriat thiam du chuan thuthlung hlui Babylon atanga kan hriat thiam theina turin inzir don te ang milem biak na kha Babylon na athang lian na sa ema ale lama chuan Christian ama hne na chau kal turin min ti thung engma hi Christian nen kan inkara om turin kan mamo lo entirnan heng milem biak na te pui thiam emo mithiang lim biak na te Christian hne na kal turin palai kan mamo lo amangai em wang che in abul naya om turin adu che ani nangle ichandam tu inkara hian engma om turani lo Exodus bung somni changli le changa a chuan ti hian pathianin asoya milem siam chop le thil an pui reng reng chunglam wanami emo hnuai lam le ami emo le hnuai lama tuyami emo itan isiam tur ani lo chungchu chi bai buk tur ani lova anrong ibol tur ani hekalo keilalpa I pathian hi pathian thik thu chia in lo sia em iswa chuan in khom na a milem in mang tur ani lo ti na soi Babylon mi te chuan milem hi nasatakin an manga chung an milem te chuan ringlo mi te sa khwana atanga Roma alo luta chuta tang chuan Christian te koshana alo luta koshan din tu te le shwai tu te po khan khang milim kha thiang lim le sershan angin anlo pomve topa Theodore Maynard Catholic historian chuan ale khabu The Story of American Catholicism a chuan heti hian alo ziaka Catholic zirtir na hian milem biak na hi akhu hne hle a chu an pu na po chu Catholic zirtir na hian pom turin ain peya chu mai po alani lo a chuangin ala wan pui em zo kani pathian pan Greek pathian ro puya chu alo la thi tak lova baptisin a omzo kani anti Bible chuan chiang taka asoinon fo chu pathian le mishing inkara hian soipui tu om chun chu Krista chau hi ani kan chandam na kan chatua nun na kalkong hi anu emo azirtir te atang nilovin ama kaltlang chawin ani iswa chuan zohana bungsom pali chang ruka chuan ti hian alo soya iswa na ne na keima hi kongle thutak le nun na kani keima a kallo chutu ma pathian ne nan thlengai lo zohana bungria chang somni pali chu wangin in ne na in sual nei rengin in thi ang kati kha ani chu kani ti in oilo chuan in sual nei rengin in thimolang ati a peterapo khan tirko te bungli chang som pahnia ti hian alo soya midang tu ma hne na chandam na a omlo wan noya mishing sakzinga min chandam tur mingdang reng omlo ati a Christian sangtam tak chuan heng milim hi biaklak pathian anga an ngaya hei hi min chandam theitu lak atanga min bum na ani heng hi setana bum na man ruwa chikhat mishing te ngai to na tizing tu ani pathian thutak an mu thei lo nan aduan ani thuthlung lui Babylon zia kan hriat atan poimo le dang pakhat chu thi na chungchanga zirtir na diklo lo chhuwa na bulpui hi ani thi nuwa kan omdan tur ani lo zongin an zirtira hei hi ring lo mi te zirtirna mishing tharau thi theilo mithi te an nung reng an thi nu point an tharau awak vel ani ti lo chhuwa na ani
hei Christian te zirtir na atanga lo chuak anilawa Bible zirtir na peichu anilo le zual Ezekiel bungra changsom pathum le changsom pali pathianin Ezekiel hne na until ti ten omna sa le sual dang po ila mule ang ati a omzia a chuan until ti ten takha asoina ani ti chuan lalpan marlam panglu na kongkhara mishwaya tin ngai te ta chuan meichia te tamus ngaya trapin anthu a ole tunge tamus achunita tamus achu ringlo mi te thlailam pathian ani Babylon mi te chuan thlasik alo thlenin zan aron rei chowa chu tamus a thiwang a an ngaya nipui alo thok hian alo nung le tura an ngai thin ani pathian mi thenkhat Judami te po khan he Babylon zirtir na diklo milembiak na atanga an senglu hi an poma he wang hian Ezekiel khan tamusa an biak kha mithibia angin alo soi ani he zirtir na diklo mithi te an lanung zel ti le tharau hi an thi theilo ti zirtir na diklo hi thuthung lui ko shana khan milembiak na atanga laklu ani thiante u zantin mintel puito te chuan Bible in thi na asoidan kha in hreto ang thusil tu te bung kwa changa minungdam te chuan an lathidon ti an hresi a mithi ero chuan engma an hrelowa loman an nei to nga heklawa hriat reng po an hlo to heklo ati setanan an mishing te abum na mas saber chu in thi top lawang ti kha ani evine na chuan chatwana dam tur ni angin asoya hedot upato tak hian kum sang khatam tak nuwa po mishing te chu alabum renga tharau thi theilo na te mithi to biak na te thi to te ai o tu ninge ya rin thei heng milim te ma a kun te heng zong song hi in bum na ringlo mi te zirtir na mithi to te ma a thillan na nen a inzul zui fekani mithiang lim te zirtir na diklo mun shan shana omte hi han enila heng hi ama a kan lo chiar to te nen khan a in kal tlata kan Bible chuan thi na le muthil na hi thumun angin asoya chu Bible a voisom nga lai kan mu ani mithi te chu an thana an omsi a ani chuan tharau kan mu thei ho hi enge ni ta ang mithi to te khachu an ni lo thu pon mung som paruk chang som palia chuan he ti hian alo soya chung chu ram huai tharau thilmak ti thin te anni chu pathian engkim ti thei ani ro puya dodal na a hruai khom turin khovel zong song lalte ne na an kala lalte pani na bung som ni pathum chang som ni palia tin lalpan ina pui thiam hil kian achar le khabu adan thu chuang te kha ati nge theinan ramhuai in thiam zol te doi thiam te pathian lem te milem te Judairam le Jerusalem khwa a thil ten an mu thin zong song te chu Josia chuan ati bo feka ti in kan mu boka ole hi lo ngai to ve te tharau thi theilo inzirtir na hi iswa lo kal le na nen a inrem thei tlat lo ani chuan engwange he khovela tanga min chandam tu tur chu kan mamo ang kan thi vele a wanrama kan chonghal si chuan tharau thi theilo na hi iring ani si chuan I thi vele wanram ikai ngal ti ring ani a he thu hi lo dikta po ni se engwangin nge Krista chu mithi to te kai thole turin alo kalang wana an to ani si chuan hezir te na diklo hian Krista ron kal le na kan mamo na athai bovani pathian chuan ngak le phur taka Krista ron kal le na chu thlir tu ni turin min du a he hun poimo hi wana omzong song te po in ngak lel taka an lo thlir ani si a pathian ruwa man na chu eng hun po a ko shan mi te chuan alo kal le na an ngak lel hi ani Bible atanga kan en chuan kan mangai kalta te po kha Krista lo kal le na ngakin an muhila arwalin wana Krista muak turin lak chho kan ni don ani chuti ani chuan enga tinge tun lai ko shan tam takhi tharau lama an thi
enga tinge tharau thil ti theina an tlak cham Krista local le na turin ati phur zo lo wangani min kai shwai tu Bible chuan chiang taka min ko mu chu he khovel swala tanga min chan hima wanrama min shwai chho wanrama min shwai ho tur thu hi ani ole babulon lam lo hoile ta ila he mun hi ni pathian biak na intran na mun ani a heng ni pathian biak na te hi milem biak na zirtir na sang atanga lo chor chua kani Ezekiel bungria chang som parukhi chang poimo takani tin lalpa in hung chung nung zo ka chuan mi shwai lu ta ngai te lalpa in thiang lim kong khara chuan hulhiap le mai cham in kara hian mi somni le panga lalpa in thiang lim lam nu chona an mai te khochak lam hoin an lo oma khochak lam mi ni chu zuklo bia a hemi chung changa hian thubeng ver tak Sunday biak na loin trandan asoi juda ho khan babulon zirtir na tharau thi theilo na kha an poma chu wangin tamu sama a an lo tong traya pathian biak in an oma juda ho biak bu ka chuan pathian beturin an kala ma se pathian belovin chu biak buk chu an hnung chona ni chhuana lam thlirin chhaklam an hoita dai thunga heng shwai tu te hian ni chu an bia ani pathian fapa belovin ni chu an beta zoka hei hi pathian maya ben tluka huat om ani nibiak na chu zoi muangin ko shana chuan laklu ani a chu babulon zirtir na chu juda sa khwanen an in pum khat tlata anua Christian ko shana senglu ani vele ta ani James G. Fraser chuan ale khabu The Worship of Nature volume pakhat na phek zanga somni pasaria heti hian alozia ka manlai babulona apo nibiak na hi kalphung hlui to tak aron chhuwa dan hria thei mang to lova upa ani ti in ni chu thil thiang lim anga ngai ani anin khom na apo mun poimo taka changani hei hi Christian ko shan masate Satanan abe na manrua tho kha ani thil lui zia na bu the two brothers ti Dr. Alexandra Hislop aziak phek za panga na a chuan heti hian kan mu a ringlo mi te kha ahming maya Christian anni theinan romlal ram kha ati dan thin pa ngain akala ringlo mi kutle Christian te kut chu inzom tir dan angai to a he thil hi ringlo mi te le Christian te inkar kakzau to lutuk chu apot na yani hemi atang hian Christian na le milembiak na chu ai in nai ta hle ani Sunday ser na te chu milembiak na le Christian na tipum khatu poimo tak alo ni ta ani pathian in thupuan bungsom pasaria asoi kha imuthiamem zirtir na diklo tam tak ko shana laklu ani tur thu te ko shan zong te nu in pathian thu dika tanga ashwai pen tur thu te ashil lok kha he thuziak hi ka thuziak chiar to a chuan oi om lo khopa makkati ber ani baptist thuziak tu pakhat zi ani a kanzinga hian baptist mi in lo om ani phei chuan in shia chak zong ani ve in karing The Baptist Manual ti le khabuziak tu Dr. Edward T. Hiscox achuan kumsang khazaria somkwa pathuma khan thungai ven om tak Baptist rongbol tu za chuang zet ma soi ko shana Sunday lo lu dan ashil fia ale khabua chuan ti hian azia kani thilpoi deuh mai chu Sunday hi ring lo mi te atanga lo chuak ani a chumi atang chuan Catholic hoin an senglu ta chumi zo a keni Protestant ten kan lo pomve le ta ani ti in zolne Ezekiel a khachuan mi khongai thak tak min tinge yang achan chu pathianin ami te chin chia nan sabat kha apesi a Ezekiel bungsom ni changsom pahnia heti hian kan mu chu lo chu keile anma ni inkara chin chia nan ka chol ni te chu anma ni ka pe a ke hilal pa anma ni ser sang tu kani ti an hria theinan manlai babulon zirtir na kha ko shan te nu in asenglu ta Protestant ko shan te chuan chu ko shan zong te nu chu an chwa sana pathianin
miro pui tak ko ran siam thatu te alo cher chuak ta ani ma se kal sual na then khat ero an la chom tel ve zela entir nan tharau thi theilo zirtir na te le sunday ser na te anni po khan isua chu an mangai te me mai hunnu nu nga om kan ni awangin thudik ani na angin kanzom tur ani lom ni pathian chuan bible shil lok na chu mi zong sha thei turin a hai honga baptist ni emo catholic ni emo methodist ni emo pentecostal ini emo evangelical ini emo engko shan po engmi po ni la pathian thudik zuidu te hne na chuan a in puang veka pathian thu atangin thil thar izir chuak ani thei chu I thil zir chua thar chu thudik ani chuan ipom ngam mai turani rilruwa engemo in na ron thokin hei hi adik hei hi kalau ngai to ve thin karilru ti boy tu ani tu na chuan ka mu in ka char ve ta ti te po in thu aron soyang he thu ka soila hian Papua New Guinea a nu patwa khat Helen and Simon te chanchin min ngai to chua tira an pani chuan Sunday sir ko shan pakhat shwai tu ni ve in Bible sabat chanchin an chiar chuan an rilru ati boy ve a Helenin thu asoi lai te chuan sabat lam kai hnoi Bible chang te chu akan thina Sunday tu khat chu biak ina thu asoi lain chung Bible chang zinga pakhat chu achiar kan angai le tatlat mai chuti lai tak chuan aril ruwa chuan chu chang chu azir chian apoimo zia alo langa a ho konga chuan an pa nen chuan an tong taya pathianin chu thu tak chu a hriat fi atir ani chuan zom an tum thu an soya thiante u he tong trai na hi pathianin a chan nge tur tong trai na te zinga mi ani pathian chuan athudik chu pathian dan soma apalina atangin ashilfia anni po chuan a chan le nan 7-day Adventist sabat chu an pom ve ta tuna chuan Heleni le Simona chuan 7-day Adventist kaushana baptisma changturin thu an titluta ani anni mai ni lovin an fa pasari te po chuan an thusia chu soi chu an chak ema in khom ne in saknan an ma ni chen na in nge po chu an thia ta hialani amak intive Ezekiel hun laya zirtirna diklo pathian mi te hne na aron lu khan pathian atap chuak hialani tun huna po hian ni se ative nge yang Ezekiel bungsom ni pani changsom ni paruk kan en chuan apui thiam te po in na satakin kadan an bo chia ka thil ser te an ti bol hlo ani thil ser te le thil naran te reng an thleilawa mi te la thil thiang hlim lo an thlei tir chuang hek lo ka chol ni te chu an haidera an zinga chuan ti ming chia tin ka oma ti kan mu Daniela chuan Daniela bungsari changsom ni panga tun huna hian thil ti theina na satak a om tur thu asoya chu thil ti theina nei tu chuan hun tele dan thak danglam atum tur thu asoi ani kha thiante u he khovela engko shan ma hian pathian dan emo athuziak emo thak thei turin thu nei na nei lo thushil tu te hian pathian thu atang khera soi anga em ni ti zo na te po hi zo na zo om po ani lo Babylon zirtirna pathian nung chang diklo taka asoi na hi pathianin ami te ako chua na ani pathianin zirtirna diklo hi atena heng hi ramhuai zirtirna ani engpo chu ni se pathian chuan ama zong tu te chu ahmangai ema bumin omma se Babylon le azirtirna diklo chu kalsan turin adua thufing te bung som paruk chang som ni panga mi ngaya kong dik ni om taka lang atop chu thi na kong ni sia om shiat lo na hi thil sual ti chuan lam atan atling lo thiante u tu na hian pathianin enge kantana adu ti kan shiat theinan thu min pek chu azirtirna kanzom hi ani chu kan hne na tanga aphut chu ani mi hausa pa pakhat iswa hne na chatuan nun na ka nei theinan enge kati ang ti in aron zota chandam tu chuan Bible changa train achanga dan thu in enge asoi tumna nei ringo thi atok lova thania ishiat ti chau po asot heklo
rongbol tu te thu soi ringot po atok lova I chandam na chu ikuta a oma chu pathian thu te atangin zong ro achan chu Bible thu dika piang a hian Satan a chuan adik lo zirtir na athe dar ve zela chu wangin pathian thu hi nangma ngein ishiat chian ve angai ani hetiang hian han suang tua chinla mei khurim pon atanga lo chuak ishiat chuan I then omte ina akangem ni ti ngai to in I ina tangin itlan chuak nge yang ani lo pon in akanga niang chuak ro u ti in I aw nge yang chu itilowangem ni thiante u in ko shanin pathian dan som hi apoimo tok love ati ani chuan tlan chhevatang che Bible chu keu thoila Krista chuan thuthlung thar bu johana bung som pali chang som panga heti hian aziaka nangin mi hmangai chuan kathupek te hi inzomang thiante u hei nge hi pathian thuthlung thar chu ani in ko shanin Sunday serna sabat aya an soi moi chuan tlan chevatla Bible bel thoila he pathian dan thak danglam ne hi Roman Catholic in atran ani pathian zirtirna ani lo malakya bungthum chang ruka chuan keilalpa hi kadanglam si lo ati a in ko shanin iswa local nuwa chandam ni le theina hun tha a om ti an zirtir che chuan thiante u tlan chiat san fatang che u iswan a local le huna mitin an loman apek tur thu Bible a voi duai lo kan hmu a iswan no hun lai nen khan ate khina no long kong khar ani khan hon le ani to lo itana hun tha chu tun hi ani naktu khi tiam in si lo abik takin tunang khovel swal to tak kara phe hi chuan Krista ne na tanga idon ichandam na kha ngai poimo masaberang che tin thian te u in ko shanin mithiang lim lor azirtir chuan Bible ron watang che pathian thuwa chuan mitzong songin chhumjing atanga vantir ko rual te nen thom na satak le totorodri na satak nen a local tur thu asoya chu chuan thom na satak asiama chu hun ro pui tak chu khovel mun tin atanga mu thei ani ang Krista local le na hi thu ruk ani don si lova in ko shanin miswalte tuna le chatwa na kang tur anga azirtir ani chuan tan chia san la Bible en patang che kong tha omna kong hlu te chu zordro u chuta chuan kal ula itharau tan cholna I mu ang zanina hian tu kong thua ma chuan nge idin mek Babylon atang chuan ron chuakin pathian konga chuan ikaldonem thiante u thutak chu in mantrana thutak zong songa shwai tur che in iduem itong tayang u kan pa du tak wanami zanina hian kan thinlung thewa hartharna kan rondila lalpa kan mang ang thom hi ishiat tiro kan nun inhena kan ron hlana kan engkim hi itan kan hlane kan lo in nga to na tele kan thil lo shia to te atla chevek to lalpa ma se kan jam lo nang kan ne che awangin kan lakarin om tlat thin awangin kan jam kan laka irin om tlat thin awangin kan jam lova ithutiam ngakin kan ding rengani lalpa kan buaya piangin I Bible hi ron turin min puila kan kepen tura nangin kan ma min sial sakin kan nung min dol sakla lau om kan to po in ithazar hnuaya min shruayang che inun katan ihlana nangma chau hian tunge kan ni enge kan hlutna ti kan hre theya khang zong song kha iswa mingin karon dile amen